Yes, så vil vi gerne byde velkommen til videobloggen. Hvad er status, Frederik? Ja, nu skal vi jo lige have rundt Indien af, så I får lige resten af Indien-tur her i videoblog del 3. Vi starter ud med lidt gode billeder fra slutningen af Pushkar. Vi starter lige med lidt kameltur, som blev ført an af to mægtig dygtige drenge, 11 og 13 år. Lækker tur. Så vil jeg lige sige til seere, husk at følge med til sidst, så I får udvidet jeres livsvisdom, eller hvad man skal kalde det, så I fanger dagens citat. Hvad så, Thomas? Hvad siger vi nej til lige her? Nej, men der er en lille dreng, han prøver at spille noget musik. Det lyder ringe. Ja. Det skal være ærlige. Jeg gider det ikke. Hvad laver vi? Vi er på kameltur. Det er Johnny. Ja, min psykokamel. Frederik kamel vil hellere hjemme af. Jeg er ikke så trænet. Hvad er din? Du trænede kamel. Hvad så? Hvordan ser det ud herudover? Der er meget sand, fordi det er nørken. Eller det er nørken, fordi der er sand. Solnedgangen. Ja, meget smukt. Rigtig flot. Det er på grænsen til det romantiske. Ja. Vi har lige set to japanske herovre. Japanske piger, så det kan være, vi lige prøver at spørge, hvad de hedder. Var det hele for den her gang? Ja. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you belong with me, you're my sweetheart. Der sker her, Frederik? Er vi på skiferie, eller hvorfor sidder vi sådan en lift her? Status. Vi er kommet til Haridwar, en meget hellig by, og lige nu der er vi på vej op til et tempel. Så vi har taget et meget gammelt lift, men det kan vi se, den fungerer jo godt. Og så er vi på vej op i bjergene. Det bliver fantastisk. God udsigt bagud, hvor man lige kan spotte den hellige flod Ganges. Hvis kameramanden lige vil samarbejde. Ja. Beautiful. Ja, nu kommer jeg, de ser jeg i loven. Hvad kan jeg betjene herskaberne med? Ja, jeg kommer jo, de ser jeg smiler. Hvor kan man være mere end et enkelt sted? Giv dem tid og fred. Okay, Thomas. Status. Status. River rafting. Vildere end forventet. Noget vildere. Lækkert vejr. Rimelig flot natur. Floden. Floden.
Ganges. Hellig Ganges. Renere end nogensinde før. Og din beklædning. Godt valg i dag. Ja. Jeg har altså de her shorts på. Det var dumt. Cowboy shorts. Cowboy shorts. Sko, strømper. Vær lige så intelligent herovre. Jeg er lidt med at bruge. De prøver den der om bagved. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 Vi vil nu gå til det, som vi har gjort til bloggens faste indslag, nemlig dagens citat og en særlig hilsen. Vi vil i dag sende en hilsen til Birgitte Nyborg og ønske hende held og lykke med hendes nye parti, De Nye Demokrater. Dagens citat, det er, hvis et mål virker uoverskueligt, ændrer da ikke målet, men måden hvorpå du vil opnå det.